Whawhetai whakawhamaro ke ki koe ngā koe ku toa te hoa koe ni ke whai ha tāla e rea e ki whakolo ake mo ui i apiako to i tapu koe ni koe Global University au mai ka taimi o ko whai e lere mai ke ako ke wholofola o tua. Hiku ngā o tani ala o tu kolomoturiki me i kolomotu Panofo ko koloa fungani se twa e la ko nga fonua ta fa tu po fa wa fe maua ka ko e mata pule nga me ses pa pente ko si tali ko si suka la si tonga ta he val tolu te val fa ta wa fe pule val fa ka ka to e pilo u e ki ke mo ui ke no mala a ke fola tu nga i tonga pe hiki mai ke fonua ni ta he val fitu pe au mai ai ki he konga ki mui e tau kua si whai ngahi malanga, whai holo mai ngahi a ngau whai wangeri o tokoni ke ngau ke whai whikau ko tō masivi pe ke wa au ke taimani o au mai ka tuunga o ku fotu a piako koe ni pe koe a piako ni ke waa mai kai ngā tonga ki na wako me ai koe Global University koe waa o eako tau tapu e urang taimi na e tua ke ngai tu mau se si sen kalo si na kai te fu tokanga ki ai ki fu kau ki ai ko ngai na pehe ko os ilo to itapu ko ilo fola na wako ke fola pe ia e kai ki apa ko ata itapu ka fai pe lau fola mo mahino e te tale sisu malanga ia e fola mo fai ngai Talaloto ngai malanga upe nea po pe ko ilo pe au fai kai ai ki ako koen pe nai aho na puhu mai ki lo to fale a pe ko te itapu ko ni o ku iai ha kaunanga ai ku ne hanga o ofa mai ke te au ke ne hanga ofa amu ke wako ke toi tapu ke ilo ko ngā ko mau ngau e whai foki ngau e wha evangeli o wha whawatu he ngaru ea he proklama le ti o pea me ai na putare ofa koe ni me kaunanga koe ko fu whau pāhulu o whau paanga ke u hau wako ke wholofola o tua e kainga whanongo ko kurea pia me he Talaloto me he loto whatok nalo mo oni he mo ui hange ko lawa wholofola tohi o se awa e whawesi o no tako au anga ka kai koe masiva ke ilo e taimi na hawa uraki hui he ako koe ni e ako i he uraki tohi tako e uraki kosia e ako koe ni o ku iloa koe humanetics koe ako koe no whaka uhingai o e wholofola pe mi he ako ko ia na ilo ke te au ta o ku te iki ai fe unga a whahinga ilo o ku te fō mai ai ke te la vai o wha uhingai a ke wholofola atua pe na kulau me aho koe na kuhura ki huai he ako o au mai i he aho koe ni koe toko tahau o totonu te uwhie kaia mo whie i nua ke ilo ke mo oni mo loloto o wholofola o whakafou ke apiako tohi tapu koe ni. Pea talu me iai, hoko mai ngahi tohi koe ni wako mai eni, e kōs pika whā, e pea koe ni o lau koe monu mo koloa ke te au ke whamalo ia. Ai whai a koto tai talakai, pea pehe ki he pure a ko ka fufa, kau mafoke, kau ngāu, mo kau wako koe ni o nau pōpō i ngāu koe ni. O kou pehe o mahu inga lahi au pito, kau tau whia ngāu i ki he eiki, o tau mai whainga maari ki tau wako toi tapu ko tui koe aunga pe ko tonga te ki tau tolu e tau o mai o kau ke hako ke wholofola atua i he proklama hako koe nu whafo mai me Assemblies of God i he Global University ki hako mi ai he toi kaulele ia ki no malanga i a wholofola kaulele i ki ne whakaloloto te mui whakalau maari mo te ilo whawhelawe mo uhinga to tonu o wholofola ko ngau a ko tuku mai o tua whamana vai ki hoko ia koe mama ki te tau tolu whahinga tangata he tau nofo i he kuanga koe ni man tui ulau e wholofola kuanga whao sien lahe ngahi he ko klahi me ngahi mea ko hoko mai ke pouri ko hoko mai ke whahinga tangata a kune o mai a mama lahi ki te tau tolu whafo mai hano ala ko si sukala isi ka mohono lau maari maa ni oni ne whafona tau tolu ke ne ako ki tau tolu ke tau ilo ai te rei pa mohono hao pa mono aunga o ngāu ma mui o tau whai ke eki ka kulau i o tāpua ke te au i kukau ke ako ke ilo iai ai hui to tonu o tua whai ke mui
no malanga fola tua pa ko ia pe ki lea ko fonga te a ko ni la ngai mea ke toki lave ki ai amuyanga me polo kalamani ka ko ofa ke to ta ko to pe ke mata mai ke ngau mo fai atu ka me he a pia ko to hitapu e honi patawange ke ta hoko kai fi kai mo fi noa ta wako ke ta ilo fa hui to to no fola ko e fa te unga ki tau tolu ki tau hoko ko mea ngawe mātua whiri au tua ke tau ko hina ka toko si ka ngawe ka ku ne hui koe hui au ke ne ngawe ofa ke tau ko gina kuto heki Whawheta iki ko ku ingora o si Breda Whaima ko ki te lere mai pa me i pukorola hi taha ko ia i Tonga o kui ko Talasiu pa ko fia ko hao mai ke whanua koe ni pa ko fia ko hao o maua ia e ko si sukalasi o tāria ko e hoko ko ku e ko whamoui pia ko fia i e ahako ni ko toki ilo ta koe ko e o tāria sisu o ko te hao mone tu rola te moui me moi na te mui motua na te ai pa te hao ilo ai a e ko si sukalasi i ahoni pia ko wa mai mako e osipeni he wiki e ua e ko hu mai ki he hako ko ni ko e Global University pa ko hoko ko e whawhiawhia ko hoko ko e whakoloa ke te au ki mo ui he ahako ni ko kau ngā kau mo e kawako ko ni i hono hiki mara whalangilangi a e ko si sukalasi ko e Fia mau pia e poto pa me e ko si sukalasi ke mau ke mau talaki aki e kosperia e ko si sukalasi e mai ahon pa ko fia ko hui ko e whai ako ko ni ko totai talakai ko hui ko e ko ni hanga ako iki mau tolu ai whikau aki pa mo e ako tohi tapu pa mau ilo he ako ni ai mea utatoni ke mau whai mo mea utatoni ke tuku pia moni pe lau e ua ko ringo ni ma be staffi tu ka toki ia kalaisi hataha ko e whakatupu fo ou ia mo rea te ngahi mea no aho mo rea te ngahi mea mo tua kai bakai bo hoko fo ne mo ui i ngai a ko ni ba wea ko fenga mo ui ko ma ya ko ni ko fia ko nga ka ta mo ka wa ko ni pa mo fa ya ko ni yo no te ke la lang ya e ko si sukalasi ko por el ke de ko ba ke mi amai he television e po ko ni ko fia ka pa te ke ya fenga mari ke ka fa ta mo ma to ya ko ni i he hu ke a ko ni ke ko tau hau ke ni ko a ko fa ta mai ka ta hau ko i fora ke mau inga ia ai tau alo talaki ai gospel ai ki tau ilo me auton ke fai mo me auton ke tuku ka ko nga ka mo e ka ha ko ni i fia ya ko ni ko hu mai ko ka he ka ma ko ke be ne ua ko hu mai ke ni ka ko fia ko ta pua ki ko ki family ko fa kolo ki te au e ko hu mai o ka i he ko ni ha me te ilo mi he tohi tapu i mai ko ni ne mo na ka ke fu fe ai ko ka fa fitai de ha o ka he ia ko ni ke te ilo ai ha me mi he fora ai ko si sukalasi pe te alo tala ki kakai ai me o fahi o toa ke te mo ui pa te pore ai he mai a ko ni pa ko vik ai mai a ko ni pa ke te ha me te dau hiki mai a ko ni ka ko hiki pe ai ko si sukalasi a ko ni ko ia ai fi mau ai mai a ko ni e kai ngato mai a ko ni ke mamata mai television e to o fa fe e ko e ta ko to pe o ke me mai television e i po ko ni ba pe americani o todo que se tuta ki mai ke te fia telefoni ai to go ko ni ko to ta ni ko ki ma to lu ya ko ni to ta talakai o ma fia ko hia ko ni hanga o ako i mai ke te ma to lu ai fora ai ko si sukalasi e ma tau to fanongo pa ma ilo ai e kainga ai me ko ai ako ki ma to he fora pa o tupu te mo ui e te hao whanongo i a whora a ko si sukalasi. O whati ka te koe tō taha o pēro kuke mea mai i television i e pōkoni o whawhi ati ka te koe. O wana ngaro ai ta whelotu aki i he ngai aha koni i he whikau aki pa moe whora a ko si sukalasi. O tai e taimi ia e wawe ke te whoki mai a ko si sukalasi. Pa ko fia i he aha koni e ku mamata ki te koe o ke mea mai i television i he pōkoni o ku fia ke o whati ke tonga katoa pēro o ke mea mai i he television e po ko ni ofa ke tapu kina ko he ekipa ko ka pau ki ha taimi te ke no fono ia mo api fenga mai ke ha ka wi he ako pa ke hoko ko tau ka nga hiki fata ha e ko si sukalasi ko ofa tu me te fito ko to tapu kina ko he eki e po ko ni amen Oh. Ane da testimony. Praise the Lord. We thank
Praise the Lord. We thank the Lord for this opportunity that we are here today. We thank the Lord for such a time as this, to be part of a global university, to be part of a global university, to learn and to study the Word of God in a time as this, because in my own testimony that I grew up in a church, in a Christian home, and knowing what the Bible is, but not knowing what the meaning and the definitions of the Bible. And I praise God for a time as this that makes available through Pastor Totai, Reverend Totai, our instructor, that by all these courses that we are learning and grounded in the Word of God precisely. And I just want to touch base with a global. Global University is the parent school of the Bible. It is a worldwide campus of Global University. Global University is an international educational ministry commissioned to train students for effective ministry around the world. For more than 50 years, missionaries and ministers have traveled the globe using materials of Global University to win millions for the kingdom of God. Hundreds of thousands of students prepare for ministry and career advancement using Global University curriculum. Whatever your ministerial or educational goals, Global University stands and ready to assist you, equip, and train you. Courses are offered here at Global at a certain several levels, including basic evangelism, discipleship, adult, continuing education, undergraduate, and graduate. Berean School of the Bible is an international study program for adults continuing their education. Berean serves more than 20,000 students each year. And we thank the Lord because we are part of that 20,000 children every year. Can you believe it? If all of us in the church, whoever you are, if you want to learn more about God's Word and know about God's Word, we encourage you to get involved in this course. Our headquarters is in Global University is in Springfield, Missouri, but we have a class here. We thank the Lord for Reverend Talaloto because he's teaching it in a certain level, and I am part of it, and I thank the Lord because I learned from the book, the Bible, and we have courses in different levels. And I trust and pray that wherever you may be, you can contact our instructor. May you be blessed and have a great day. Mano. Hallelujah. Tao pha phê tai tao pha malo kêu tua, vì coi cô pha phong pha coi ní, tao ao si amai, ai ao coi ní coi vì cái pha ha tu ai Global University, mà qua coi University, ở pha phê tai pha malo kêu tua, coi con pha đông nhá, coi po về à cô. Cái chế cái mai cái cào phai phê cào, còn pha nấu cái nấu hậu quá cô, cái nấu máy nó tích nấu tôi, ai phô là ai ô tua, bảo hậu tạo tua bé, bảo cô bé, bảo cao ai bé hả cô, bảo cô pha phê tai cái coi hả cô coi ní, coi tai hả cô mau bị ngáo bị, lá vào cái ilo, aquí ta cô cái ngáo về cái
ke te hanga mahino I ai mea au totonu, ke te malanga aki, ke te rea aki, ai wholawhala ai o toa. Pa koe a ko whawhetai, ko whamalo ke o toa ko hi, ko e tangata whai ako, ko Reverend Tautai Talakai. Ko ia whai ako Radio City, tau mau inasi e whutapa ko ni, au ia e whakaamu. Ai loto mo e whakaukau, ke ane mai, e mau lama mai, kau whai te kau ka Pentecost, ke tau wako ke wholawhala ai o toa. Ka neonga ko tui pe ma vedi pe, e tau whitau laki. Ka ko whawhetai ko whamaro ke o toa ko hui ke aiha. Wholawhala tuke o kurotoke, whai mea ki pongou he hoa ko ini. E toi koe a vesto vai ni ma vesta hata, vesta hawa. Ka nane whake ni ihi, koe kau apostolo mo ni ihi, koe kau parofita mo ni ihi, koe kau evangelio mo ni ihi, koe kau whaiwhekau, mo kau akona. Ko hono whakahauhawa I e ka kai mā oni, mo ngau e whaiwhekau, ke langa hake ai sino o kalaisi. Hallelujah. O tua mafi, ko wholawhala ko lau o tuku e he au e kakai me awhiona. O ko lotu ke te koe, o lau maare ma onioni ke ne hanga wei, o mau loto, o mau lau maare ke o mau ilo ai mea o totonu ke mau whai, ke langa hake e sino e awhiona I hoko ngāwe. E ki ka iahalere ngāwe pōko ni, ka pōko toa pe ke langlangia pe mo te wā ke awhiona, o kore ngai mea ni sisu kaisi, o mau whamaui, amen. Tau whawhetai tau whamalo ke o tua, ko hui koe wholawhala koe ni, ko whawhetai ko hui koe wholawhala koe ni, koe toa mai a me he ako a Global University, ke whai mea hapaupo he pō koe ni. Ko hui koe whakatata, koe sino o I tangata, o kui ai tapu mo koe, o kui ai e nima, o kui ai e ulu, o kui ai e te ringa, o kui ai e mempa katoa pe ho tausino, o osi ka katoia, whakatataia ke siase o eiki. O hane koe wholawhala koe ni tā mai, na ne ui e ka kai I e siasi koe kau whaiwhekau, kau palofita, kau whakaevangelio, koe kau akonaki, koe kakai katoa pe, ko nau mau e ngahi lakanga, me ngahi ui ai, me ngahi tuunga I he siasi, ko inasia, ke koe sino ia o eiki ko sisu kasi. Tā mai whorwhora, koe sino o eiki ko sisu kasi, mo osi kakata e te tautoro. Ko hihe koe kupu katoa o tau mau, koe kupu ia tapu mo eiko sisu kasi, o kuia sisu kasi. Ko hihe, ka lawe ai kupu e taha, o kuongo ke kupu kotoa. Paka lawe ai ni mataha, o ku lawe ai o kuongo ke ni mataha. O tai whatata tofu peia ki e siase o eiki. Ko hui ku osi whoaki, e o tua a kau whaiwhekau, kau palofita, a ka kai kotoa pe whatatau pe ko kupu ia e ko sisu kasi. Ko hui ke ha, ke nauhanga langa ha ke aki ai sino e ko sisu kasi. Nau langa ake siasi, he koe siasi, u whangawhatapu, koe sino ia o eiki. Koe sino hao aia o sisu ka ai siasi. Pau ne whaake a kau whaiwhekau, whaka evangelio, kau akonaki, kau malanga, ngai mea koto whaake e ko sisu ka ai siasi, ke nau ngawe anga ake. O gea toko taha, o kulea e poto, o gai tō taha, koe whaiwhekau, o kune hanga whawhanga, pa ne toi ako I a kakau, ne mau e whaiwhekau, ne mau pa mo ilo o whai ako. O gai tō taha, o kulea, koe ui kono ngai whatongia koe whaki, a hono ni ma, koe ne whaki koe ui, koe ngawe a eiki. O gai tō taha, koe whakaebe ngerio, ko hono wa e hu whautapu, koe wa e ke ai, awe ai ngongo le reo o eiki. Ka pate tau wakai ke ngahi kupu kotoa o eiki ki o tau sino, ko tau osi mao kotoa ia, pata tau ia ke siasi o eiki. Pe au pehe ai anga ai tu e ngawe a eiki, o
kai kupu kotoa tau hao ke ngawe anga e ki ke ngoe ai o tua tau hao me ngai whaki ko ke ai o tua ka te tau tolu. Ko ui pa tau hao ko ia, pa ko mele wa koko whatata hai ki tau tolu e sas ko ia, ke tau ngawe anga aki ke langa ake ai sino tapo e ki ko sisu kasi, ke langa ake ngawe ai o tua. Ka ui kai, ke hao e kakai mo nau ngai tale ni ti, mo nau ngai ui, pa tau hanga tau tolo tuku ki lalo. Ko ui ku ke ilo pe koe, fai pe kau, ko tangata koe ku hao ia uia tale ni ta mea. Tuang e ke ta mea. Ka oa te ke toi kau koe i ta mea. Heo ki kai, ko uia o koe ui o koe fai pe kau. Fai pe kau a ta pe, mo ke toko ni e kakai ki hanga, o ilo i ai ui a e ki takitaha. Ki he tangata takitaha, o hao ke ngoe anga ai o tuan. Ko ui, ka pau te ke hanga, o ngawe ake a mea to tonu ko nio whatatau ke whinangalo e ko sisu kaisi. Ko uhinga e siasi ko sino haa mai e ko sisu kaisi. Ko o me ngahi tale niti, o me ngahi ui a e ki ke te tau tau takitaha ke tau hao ko hoko o leo tau tau ko siasi. Ko langa hake o sino e ko sisu kaisi. O ki kai ko ha uhinga ke hao e kakai o mui a koe. Ke ngahi e kakai ke nau follow mo nau mui a koe, pe nau whakaongo, pe ke whai lewa ho whiwhiri mana ko, ki he anga o tu e ngawe a e ki i kai, mole ke mama. Ko ngahi ai kakai, ke nau mahino ka te nau tolu, ai ui o kui ki nau tolu e o tuata taha, pe ke ngahu ki nau tolu ke nau maua e mo ui, pe ke rotonga nau maua e mo ui, pe a koi ki nau tolu. Ke nau ilo ai mea o totonu ke nau whai, pe a osi, pa ke tuwatu lewa tangata, pa tuwatu ki nau tō ke nau alu, o malanga e ai o ngongo lele e ki, pa e hoko lewa e seswa, ko sesi malo. Pa ko nau alu ko ia, te nau tō e ului mai, nau tō ngai lau maari ke puri anga o tō. Ka pata wakai ki he toko taha ua. Na e a koe ki nau tō, ui e sisu ki nau tō, ka ke ui e mea ngai university pe ui me ngai college ha kai poto na afro pe o tua na ui e kau ai foi toko tahawa na ne ui ki na to mina ngai tane ni tata pa o mina to a ko e ko sisu kasi fa feta ki o ne hanga ko e foi toko tahawa ko ni ko ha me le ban ai hoko ke foi toko tahawa ko ni pe ki me a ka hala sisu kasi ki langi ka hanga e foto tau ni o furiha maman o a ke a ko ni pe a pehe a ngahi tangata ai kau fai fe kau a ki motol ko ui ke ngawe anga e ki ke ngahi a tangata ke nau mau e mo ui pe a to pe nau ilo to tonu ai furfa a ko e furfa au tua pe lava lewa ke nau ke tuku atu nau tolu ke nau hoko ata ngawe e ki ka o ko foki mai e ko sisu kaisi. Ofa ke hanga he ki o toko ni a ki wholofola ko ni ka te tau tolu. Kau ngā ngawe hoko, kau ngā whanonga. Ia whanonga anga ko ni. Ko ui he ko wawe ke whoki mai e sisu kaisi. Ko ui koe, ko whai whekau, ko ui koe ka whaevangerio, ko ui koe, ko e ako naki, ui taha taha ki tau tolu. Tau taki taha. Ai ui, ko ui hau taki tau tolu. Pau tau hao lewa, ke tau ngawe anga aki i he siasi. Ke langa ake e sino o eko sisu kaisi. Ke langa ake e siasi. Koe uhi ke malohi e ngawe anga e o tua. Hange koe whorofora a sisu e langa e siasi. E langa i he makani. Paka ki te lapa ue i hata. Koe uhi koe whorofora o tua. Ofa ke tāpekina ki mautoe e ki. O vātu au pito malo. Tau toki hoko a te kāu.